Ngicela ukubingelela igama lami Mxolani Mtata kaGwala ngiphumba kwibhokisi media ngicela nje ubingelele usho ukuthi ubani Sibingelele mfakagwala unduno Qwabelo okwaMpumuza ngaphansi kwesigodi impushini. Siyabona lana ke Nduna Qwaba ukuthi kuhlangene namhlanje umcimbi omuhle kangaka mhlawumbe umcimbi umayelana nani njengenduna yesigodi Inkosi yamaMpumuza umntwana omkhulu uye wathi akube nalolu hlelo lapho sibungaza khona inkosi uLaduma njengoba ibungaza ke iminyaka engu100 yadlula emhlabeni sabe sithi ke sowenza lo mcimbi ube namhlanje sibhike ukuthi ke kulomcimbi kube khona inhlelo ezoba khona usuku lonke njengoba siyabona kuneyintombi zikhona la ngemva kwethu zikhona ibuthe elincane yakhona amabutho amadala azobe khona kunohlelo ke lokuthi kwethulwe ibuthe elincane libizwa ngekhwezi ilanga lokuthi lithulwe namhlanje sitheke iprogram eyolandela ke kobe sekwethulwa ke usomqulo okusebenza kwaMpumuza obizwa ngokuphathwa nokubuswa wona ke somqulo ozabe sewuthulwa ke le uyothi ke maqedwe ukuthulwa wona bese kuthulwe nosomqulo wamasu okusebenza esikubiza ngeMpumuza Integrated Development Plan kothi maqeda yona ke ebese kuba ne-lecture yenkosi uLaduma cishe kusuku lasemini liyobanjalo kothi ke makushona ilanga ntambama bese siba negaladina ehlelele ukuthi bengapha ke ngasesilungwini eGolden Horse. Siyabona ke nduna lana ke ukuthi kuna mabutho amancane angene ngaphakathi kuma round tables ungasisho nje kabanzi ukuthi mhlawumbe kwenzakalana kuma round tables la abahlezi kona ngaphakathi sibonge cha kulokuhlala kwabo ngaphakathi bahleli no DSD uDSD uzokwenza idialogue la abantwana behlukanisiwe ngezigodi zonke abahlali ngokufika ukuthi omunye uqhamuka esigodini sasempushini kusho ukuthi bazoba ndawonye bazohlukaniswa kwenza ukuthi ke bese kuzwakale ngesikompilo ukuthi abantwana sebefundisekile yini ngesikompilo njengoba beyibutho ikuphi abakufundiswayo sifisa ukuthi siboneni kusasa ngebutho elincane la kwaMpumuza okusho ukuthi ke neintombi njengoba seyifikile nabo bazokwazi ukuthi benze njengamabutho noba mhlawumbe kuhlukanisiwe uhlelo lethu ke ukuthi akwenzeke ngebutho elincane kuzothi makuqeda ibutho elincane bese kubaza intombi nazo futhi kuzokwenziwa okufanayo kule dialogue yenziwa ngaphakathi ezobe senziwa nabantwana laba bamantombazana sekudedela nduna mhlambe i-dialogue imayelana nani kahle i-dialogue le engagezwa ngayo la ngaphakathi kusuke kuyilapho kutholakala nje ukunikwa ithuba igenge lencane ukuthi ke ibuzwe imibuzo ethile bese beyaphendula kubonakale ukuzethemba kwabo kubonakala ukuthi njengoba benabadidiyeli bafundiswani befundiswa ngabadidiyeli bayakubamba yena abakufundisa ngoba sithi phela ligotshwa lisemanzi ngakho ke siyafisa labantwana kube yibone sobabamba phansi sisukume nabo bayafundiswa ke lapho ukuziphatha bese kuzwakale kodwa kubona ukuthi bayayiqonda yini into ekhulumisana nokubusa nokuphatha kwaMpumuza njengoba singaphansi kokubusa kwenkosi yakwaZondi. Nduna asibonge kakhulu okusho ukuthi ke sizoqhubeka ke sibone ke umcimbi omuhle kangaka ukuthi inhlelo kuya phambili kuya kanjani Siyathokoza